Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay nga'y tanakatugaw ka pay laang dito'y salas. Na, Itay pay lang nga ibabaon ka. ay nagadukot ti pangibabaon ng kanyakon. Na, anya anaga daw? Ibabaon ka laang mat amapan sumak daw. Sumakdo! Na, Ay, nagaduday ta para kanyak. hay, reklamo ka la reklamo, Inteng. Nunapan ka kuman, nakasakdukan. Na, ay, di nakibabaon ta masadutak ang mapan sumakdo. Sige, tapno awan makunam. Siya kunti sumak daw, tas ikati agluto. Na, nagkunakan ka nga agluto ak. Na, kita manday ta. Kasadot mo mat aminan. Masadutak nga rod. Iso asikati sumakdo. Sikapayin ti agluto. Kat, anya lang aruden nga iti aramidam. Agtugaw kin mangan. Na, Sanak ang masadot no manganak. Iso nga yung kagluton. na, Ayan ni Uncle mo, Kwarag. Entay jay barangay hall ata taba daw. Awan mo ti Jay. Kagapgapok lang ni Jay. Ay, entagami jay balayta. Anya ngay tararamidin na. Saan ka di arumbay nga da di barangay hall tapno mapanag-jutay? Baga nabot nga minadyak ibagbagay ti asino man nga day jay balayta. Makitam day tang aramid na day tang Uncle mo. Kimaron sa amot ten, di sadot na. Awan sa amot ti amunan nga ramiday. Adamo ta. Anya ngay. Mangan kan maturaw. Iso ti pagalistuan na. Baray, agdaman-damagakan ka. anya day tamaray. Apay, ayan ni Kapitan, jakmit makitkitan alumabas ije balay may. Ay kat ag shortcut siguraw. No kasta amapan iji barangay hall. Anya nga ag shortcut. Kano kanayon kano nga awan ije barangay haul. Nagkunamot iti dayta. Agul-ulbod laang mata nang ibaga. Nebadong ko maray. Kano inaldaw na amapan kita ije barangay haul ni Kapitan. Ada nga meeting at atindaran na. Nga ta, mapmapan nga ta makimit-miteng wano simadutan ni Kapitan. Ay saan? Naapay ko maasumadot ni Kapitan. Kano iso ti kagagutan na, Kapitan? Oh, idisakbay ti eleksyon ang nagagat. Ngam itata nakatugawan. Awanan, simadutan. Antay, apay na Uncle. Pinanawak ang nakatugaw itay. Aging ga itang nga umayak makipangal daw. Nakatugaw pay lang. Simro nga rod ti kinasadot na. Damdamagan ni tata ba daw? Anya ti dinamag na. Nuan niya ka no ti araramidan na. Ay ibagam anak katugaw. Tapno maamuan dati pudno. Ay, saan mo't aantay? Maisikretom aya. Katno Kapitan ni Uncle mo. Maamuan dan tulat tati pudno nga aramidan na. Kuwang amin antay. Nakaluto kan ba nang? Na, Di kami lagayaban amangan. nangag mo. Mangan laeng ti pagalistuan na. Unang araw dantay. Kapay tadi kami ten agayab amangan. Mabisi na ka. Hay, sakit iti ulo day tanga Uncle mo. Kwarog. Ayan na ngay day ta binutusan tayo a Kapitan, Maray. Saan mo abirukan kanyak ni Kapitan? Umay na magkumabisitahin na di irigasyon na nabayagan na problema may aman nalan. Ay wunan niya. Nabayagan nga agpay so a problema yu dayta. Kanayon kami malugay. Ay wun. Malagip kon dayta a problema yu. Idi pay laeng. Hindi pa'y magayin ka rin ni Pare Inteng o may nakbisitahin. Kan tulungan na kami. Ang maging gaita. Awan pa'y may day tangay bagbaga na atulang. Bayam ta ipalagip ko kenkwana. Kaya't ko kumakasarita. Ang jak mo macam-camban dita barangay hall. Ay kat mapan ka, ijay balayda. Ita tanalpas kan anangan, ingka agjuten. Nagkuna. Kahit anya nga iti aramidam, Agtugawak tapagurayak iti meriendak. anya. Kat no mabayag pa iti panagmimerienda.
Taapay ngamin na pabayagan. Agisaga nakakidin ata uston taw no mabanugak. Mabanog ka? Wen, mabanugak nga agtugaw. Ay na. Awanan no kasta kalatan, inteng. Awan mapasamak dito'y barangay tayo. Maribanang, adu ti agdamdamag, noan niya ti aramidin ni Kapitan di tabalayaw. Adun aya ti agdamdamag. May saak ditan maray. Ah. May kadwa ni badungkaw. Ken, maikatluwak maten Ay, adu kayon ang agpaisaw. Saan sa maten amap-mapan agjujuti ni Kapitan? Siya kon ti mangibaga, tadyak kabailan ti agulbod. Ibagam tipod na maray. Talaga asaanen nga agjut-jutay ni Kapitan. Nangagmaw maribanang. Anya ngay timakunam ita. Saan ako na mas daaw, asaanen alumablabas ni Kapitan ijay balay may, amapan agjujote ijay barangay haul. Agulbodak pa'y kumahangam saanen Ay mabuti nga kun nga agulbod. Ay nasan kan nga agulbod maray, tama nga nuad-adda amabaakan ka. Kukumaray. Adda ka di amu yung nga agas ti kinasadaw. Awan amok nga agas ti kinasadaw. Ay, sika nga'y marikuanang, nabayag ka nga aglaklako. Adda ka di amu nga agas ti kinasadaw. Ay awan ti agas day tamaray. Daya mo. Amaw no anya ti agas na maray. Anya, marituyag. Sukatan tayo ni Kapitan Enteng, a kapitan. Ni badung kulaangan ti sukat tayo a kapitan. Tila pa ang panunutam at marituyang. Kaskarina aya mo timang sukat iti Kapitan. Ay, bayan niyo ko kumaray. Tamang panunutakman iti wagas. Tapno gumagat ni Inteng. Angkal, Eh, ni tata badong day tao masidig dito'y pagtugtugawan ta. ay bayam nga umasidig. Tata badaw, kumusta? Yang Mau, ti kumusta Kumusta ka kanun, Angkal? Ay, masaduta ka sumungbat. Sikat ti sumungbat para ka dyan. Ay muna, mayat lata ka numot ni Angkal ka. Nabayagan na kayat ka makasarita paray. Anya ti kayat mo nga ibagakin kwa na, tata badaw. Agure ka man kuwarog. Apay asikat ti sumanong bataya. Masadot nga Angkal kwa sumungbat. Anya, pati sumungbat kasadudnan. Masadot nga agsaaw. Di mo makita, nakaululi, Mike. Ay, ibagak ti problema. Dumdumnag ni Angkal ka. Nabayagan na parikot mi aman nalon di irigasyon paray. Kasi kami aman nalon. Saan kami na makatalon. Kasano na kami nga matulungan paray. Aw, Angkal. Anya ti isong bat mo iti saludsod ni tata badaw. Na, nagtong adlang Mike. Anya ti kaya sa unday tangay. Ti kayat nasa wine, nangig na ti imbagam. Nawatan na nga tan. Nawata Angkal. Wen, masadutak lang nga agsaw. Nangig mau, tata badaw. Ay, inaksa talaga ni reklamo day ta, kapitan. Tapay manan. Permen ti kinasadot na. Ure agsao ken agdengay kasadot na pa yan. Ay kat ad-adda nga ruda na kimaro ti kinasadot na ano kasta. Awanan ti pagbalinan dahi ti barangay no kasta ti kapitan. Isu asukatan tayan. Si kanti sumukat ba daw? Ay talaga siya ka. At dapay sa bali ayamay tamang sukat king kuha na. Ang sagbay dahi ta. Ay kat agreklamo akpay mo da. Kadwain naktuman. Apay ama sa pula kadwan ka. Kanungay adda pirma. Ay kat pirma ama. Yang nga rod amuti agpirma. Na, kasano nga rod nga agbalin ka a kapitan, no ultimo agpirma ka, di mo amaw. Isu nga rod akasapulan ka. Tapno adda ka para pirma. Ano agpada talaang mo? Kanya tigat mo asaway. Diyak mo't amo ti agpirma. Kunak man no amaw. Kunak mo't ken ka asurwan na. Ay punay kantuyan. Agpadpada ta bagayam at saan na nga mo ti agpirma. Ay unay ay.
Napayasak tibaon yung agsak dawan tay. Jack nga rod maibaon ni Uncle Mo. Sadot latan ni Angkal. Wen, sadot latta. Kat adda na panunot ko awagas, tapno agsubli ti kinagagat na. Anya day tawagas antay. Ay, padasak man apagdigusen ni Uncle Mo. Barang iso ti agas ti kinasadot na. Ay wanan niya antay. Sige, tay nakangarudin nagsak daw. Sige, punwam dyan may sa adram, wen. Maray, gumatangak man iti sabon na pagdigos, jay kababangluan tausaron man ni Inteng. Ay, agdigusan ni Kapitan. Ay, wen man maray, bareng maikat ti kinasadot na. Wen man maray, padasem man apagdigusan ni Kapitan. Tamom, plano kano ni Kabadong amapan ireklamo ni Kapitan. Ha, nakangagam iti dayta. Ni Marituyang, isuti may na inyarasas dito'y tersinak idinaminsan. Aya, Ay, wen maray, imbagaklatan akin ka. Oray no kuna na adyak ibagbaga. sige maray, tain nakpagdigusen ni Inteng, bareng gumagay. Amumit sa anak ama nagdigos. Awanan ti makunam Inteng, tain dadangan kan iti pagdigos mo. Ang sakitak no mabasak. Ay, agbilangak iti talo. Ah. No saan ka pa'y amapan agdigaws, makitam. Sa anak ama pan. Na, Uray pa agbilang kay 10 milyon. kastagayam Kwarog, na- ayan mo. Na, Balag dito yung sala, santay. Ay lukatam manday talakasak dita. Anantay. ha? O anya, nakita mo dya balunot ko? Unantay. Nakita ka dito yaw. An mo ti balunot mo? Alaem dito'y tabalunot ko, Ay, Kwarog. ay saan ko raw? Di mo patpat yan ni Antin. Tuyan antay. Ha? Amam no pangan anwak iti daytoy, Kwarog. Mukha antay. Para kinanggal ka. Wen, no di na kayat ti agdigaws. No sakti si Kangkal. Agdigos ka langan. Ala, Kwarog, agbilang ka. May isa. Dua. Ay, nagpartak! Jesus, Talaw. ay, nakmadlagan. Banyo ti papanam, saan nga iti kusina? Asino di maangot ko anabanglaw? Ang mga ano siya, kagawad. Saan ba't asika? Ah. Kasla kadigdigos na. Ay, kagawad. Ay, saan ka diya sisyon tayo ita? Ay, si kamot gayam day tamaang angot ko anabanglaw, Kapitan. Ay, unbit. Nagdigos kami ni Uncle ka, kagawad. Tumaraki ka no kasta, Kapitan. Na, Magat pa'y kagawad. ayan te problema nga ibagbagan pare. Apay, solbare mon, paray. Una, Ne, gimagat kamutan, paray. ay intaki din ija ayan ti irigasyon. Saan nga ato te sa udita? Agaksyonak adagos iti problem. Anya tinaknakan mo, paray. Eh, anya pa'y aya, ti makunampan, kat gimagitak metan. Eh, pagtigusin nakmanin. Awen, tapno tuloy-tuloy ang nagagat ka. Tapno saan ka asumadot. Unay kati pa ng parparigat mo da taon. Na, saan apa nang parigat ti Aramida? Mala, ingkakit din agdigaws. Narigatan no sumadot ka manan. Ay, digos lagayam ti kasapulak. Anya ba ng dungha? Ay, Kapitan! Aggagat ka ngamin. Tatalaga ang kasta ti Kapitan. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects,
Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.